Yes, nongeye kuguha ikaze ukurikiye CC Free TV kandi subscribe ni mutarekana kugira ngo uzajye ubona andi makuru mashyashya ya entertainment yo mu Rwanda y'imyidagaduro mashyashya utasanga handi. Kandi subscribe rero kugira ngo uzajye ubona akiri mashyashya tukiyashyiraho. Kuri uyu munsi rero tugiye kuvuga ku cyamamare Meddy Ngabo Medal uherutse gukora ubukwe n'umukobwa wo muri Ethiopia witwa Mimi. Nyuma y'ubukwe rero abangaba bombi amakuru dufite nuko bagiye mu cyitwa honeymoon. Nyuma y'uko bakoreye ubukwe muri Amerika bahise bajya London, bahamara iminsi 3 bari muri honeymoon. Bavuye London baje kuba berekeza i Paris mu Bufaransa, naho baragenda bamara iminsi 3 bari muri honeymoon. Bavuye Paris baje kuba berekeza muri Sydney. Muri Sydney naho mu mujyi wa Sydney baragenda bahamara iminsi 3, aho mujyi yose bari bayirimo bari muri honeymoon. Nyuma yo kuva Sydney baje kuba berekeza mu Butaliyani i Roma. I Roma rero baje kuba bahamara iminsi igera muri 4 bari muri honeymoon batembera Ubutaliyani. Nyuma yuko bavuye i Roma rero baje kuba berekeza mu mujyi wa Mumbai, aho ni mu Buhinde, naho baje kuba batembera yo mamara iminsi 3. Nyuma yo kuva mu Mumbai rero baje kuba berekeza mu wundi mujyi, mu mujyi wa New Delhi, aho bari bakiri mu Buhinde. Nyuma yo kuva mu Buhinde rero baje kuba berekeza muri Ethiopia, ari naho iwabo w'uyu mukobwa uyu mugore wa Meddy Mimi. Baje kuba bajya muri Ethiopia, naho bamara icyumweru batembera Ethiopia. Nyuma rero yo kuva muri Ethiopia baje kuba bahita bigira muri Brazil. Muri Brazil naho baragenda bamara iminsi 3 barigisi bari muri honeymoon. Bavuye Brazil baje kuba berekeza i Qatar, baje bigira Qatar. Nyuma rero yo kuva Qatar ubwo bahise bafata helicopter bahita bakata bigira Dubai, ari naho baherereye ubu ngubu. Dubai rero bari kumara ry'isi, barimo baratembera ahantu hagiye hatandukanye muri Dubai, shopping ibintu bitandukanye. Mimi rero na Meddy ni couple nziza iza mu za mbere nziza mu Rwanda. Abangaba rero kuri ubu ngubu barimo bariririsi cyangwa se bari muri honeymoon i Dubai. Nkwibutsa ko amakuru nk'aya nta handi wayasanga usibye hano kuri CC Free TV. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ubundi aya makuru yose mashyashya azagenda kugeraho 5 kuri 5. Ni nyuma y'uko rero bari bamaze gukora ubukwe bwiza cyane, ngira ngo hano kuri CC Free TV yo nkuru twayibagejejeho ubukwe bwabo mwarabubonye. Jye wumvaga na CC Free TV. Ciao.